Dong ini pet kentup lang gilai telikilik bagi klub Europe bayo rabun eki trofi kumka UEFA Champions League, Europa League, but Conference League. Kublai piki parlok pagasian nak Porsche por nak pate piki batmai baban share berlaj bersubscribe dengan channel. Tementang nuanra sapi tang sport league klub bayo rabun ya ke UEFA Champions League. Pada ke UEFA Europa League, pada ke UEFA Conference League. Kebat kerdan kebat cipeu ke klub Chelsea kepada nari England kebala job santeliki trofi habaro light liki league hapo Europe mar arsin ke UEFA Champions League pada ke UEFA Europa League batchisin ke UEFA Conference League. Pada kerdan kebakandai labat dari Juventus kepada nari Itali kepada job santeliki trofi kita arsin ke UEFA Champions League bat laisin ke UEFA Europa League. Pada kerdan kebapra dari klub Ajax kepada nari Nederland kepada job santeliki trofi haki arteliki league kita sausin ke UEFA Champions League batchisin ke UEFA Europa League. Pada kerdan kebahnyau dekat klub Barcelona kepada nari Spain kepada job santeliki trofi tang ke UEFA Champions League. Pada kerdan kebandreu dekat klub Inter Milan kepada nari Itali kepada job Nruteli trofi naki arteliki league kita laisin ke UEFA Champions League bat laisin ke UEFA Europa League. Pada kerdan kebarsan dekat klub Sevilla kepada nari Spain kepada job Nruteli trofi tang ke UEFA Europa League. Kerdan kebarsau lebat klub Bayern Munich kepada nari Germany kepada job Nruteli trofi naki arteliki league kita rusin ke UEFA Champions League batchisin ke UEFA Europa League. Pada kerdan kebalai lebat ke klub AC Milan kepada job kepada negeri Itali kepada job Nruteli trofi tang naka UEFA Champions League. Pada kerdan kebaar dari klub Liverpool kepada England kepada job kendai teliki trofi tang ki arteliki league kita rusin ke UEFA Champions League bat laisin ke UEFA Europa League. Pada kerdan kepada gong dari klub Real Madrid kepada nari Spain kepada job kat Nruteli trofi tang naki arteliki league kita karsan sin ke UEFA Champions League bat arsin ke UEFA Europa League. Kumta de tang ke klub Real Madrid kepada kurbun ki trofi habaro light league hapo Europe. Kublasi bun sudah pada ke video.